Oke guys, kita lagi non bebecaan gitu guys ya. Di mana guys? Beca di mana di Tasik gitu guys. Ada yang mau ikut gak tuh beca kecil guys? Bersama ini Bang Wildan, anjir. Si hai dulu Bang Wildan. Oke guys, oke yang mau ikutan kesini guys. Mungkin saya tuh. Ya guys, oke. Ini tempatnya di Tasik di Darmaga Sunda guys. Yang mau bebecaan, beca mini ini ya kesini aja ya guys ya. Ini seru banget guys, masa kecil kurang bahagia ini guys. Bisa guys. Rame guys, rame guys. Harendang di situ guys, tuh.